mladi čovjek htio sam biti režiser, studirati režiju u Pragu. Nakon toga je došla psihologija. Nakon psihologije razmišljanja o psihijatriji, da bi na kraju se zainteresirao za medicinu i završio u kardiologiji. U Magdaleni sam više od 20 godina, sada će biti ove godine 20 godina, što je vidljivo i po mojoj već sjedoj bradi. Svaki dan nije isti, ja ne znam kako će moj dan započeti, kako će završiti. S druge strane, na kraju svakog dana vidim rezultat svoga rada. Dakle, vidim pacijenta koji odlazi iz bolnice u poboljšanom stanju, bez simptoma, bez neke opasnosti da će mu se nešto desiti sa srcem kasnije. Nakon toliko godina normalno da je odnos specifičan, nekad nije idealan, ali u većini slučajeva je jako dobar. Dakle, mi se poznajemo možda čak više nego naši članovi familije nas. Dakle, većinu vremena ipak provodimo, većinu dana provodimo u bolnici. Bavljenje stresom se uči čitav život. Dakle, neki dan smo uspješni u tome, neki dan smo manje uspješni. Ali sa vremenom nekako znamo sa tim se suživiti. Slobodno vrijeme provodim prvenstveno vozeći biciklom. Zato bicikl je jedan isto od ventila za ispuštanje moga stresa. Dakle, to je moj uvjetno rečeno psihijatar. Spasiti nekom život je osjećaj koji se ne može opisati do kraja riječima, a i nagrada je takva da je jednu osobnu satisfakciju koju ne može pružiti neki drugi klasičan posao, uredski, ne znam, ili nešto takvo slično.